ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawad, gumatangak man iti pumada ni Uncle Intay. Ay, na yan ang nagnisit ni Kwaraw, ga? Unay mo, ti panang katawa mo ni Kwaraw, marituyang. Nga raw, mababain na ka. Sapay nagado ababalasang dito iti resina ni Kagawad Kwanang. Kahit pudnumot ang nagnisit ni Kwaraw. Sapay ulitin na pailang. Mabain ako na talaga. Kaya't kung ti aglamang. Inay, papanam nga rudan ngay. Mababain na nga rudan. Inakaon. Unay kamot nga minan, marituyang. Kakaiso na apoy naman, inabog mo pa'y. Kag, ibagbagaklaan mo't anang isay, tapod numag. Apay ngay, amasaktan. Ay! Nagbayagan ni Kwarog agumatang iti pumadak. Hay, maladaw akong iji kasar nga atin darak. Nay, iso daytan. Ay, darasam Kwarog. Magrugin di kasar. Ayan di pumadak. Sana ka nakagatang angkay. Apa saan? Kasanaw. At dahil dyan ni nanatuyang, kat pirmi nga inuyaw na. Anya ga, ti inuyaw na ka. Nagnisitak ka noonay. Ay, unay matanday dya ako, Marek. Mababainak, ta nagkikinitan dagiti babalasang, sada nagkakatawa. Day talaang ti pagsakitan tinakamaw. Day talaang kunam. Ay, kat no nagsakit ti mauyaw. Si kaman mat ti uyawan da. Ay na, agawid ka kiden, marituyang. Apay apagawidin nakmaray, kat kayat ko pa'y nga raw tiagistambay dito itersinam. Nakauyaw kamot nga men. Amin nga umay gumatang uyawam. Iso nga imbes sa gumatang da. Pumadaw da. Ibagbagaklaan matipod na. Ay namare, nasakit, ti mauyaw. Ay kat ba'y amasaktan da. Aldawan, kat awan pa'y buena manong. Tamin nga umay dito itersinak kat uyawam. Imbag kumamang nga rod no gumatang ka. Ay da, kompleto ak ijay balay may maray. Saanin amasapula gumatang ak itilakaw. Umayak lang ang pari-air dito'y tersinam. Badaw, kita ni Kapitan Numagna. Kasla maidug, ma'am. Ay, aguyaw ka man din ako nakon. Kahit po numag, uray kita, Iso siguro ter alamidom no da ka dita tersena ni Marikwana nga niya. Tiaguyaw. Ay na, nagadaw ti mabalin nga uyawon ijay tersena na. Tado dagiti tataw mapan ijay. Hey! Isardeng mo man day tanga ugalim si Katuyang. Maditikas na nga naramiday. Kwaraw? Apay antay. Ay ibaon ka man. No, mabalin. Mabalin na antay. Ikan ka iti sangagasot. Ay ingkaman gumatang iti Ricardo di tatersena ni Marikwanang. Diyak kaya't ti mapan gumatang dita. Tapay. Sigurado nga daman dita ni nanatuyang. Uyawan naktumanay. Kasta aya. Sapay pigsaan na ti panaguyaw na. Sana ikatawa. Kababayin ka dagiti makangay. Itilaangan sa bali at tersena ti paggatangam. Ay, unan nga. Labsam latan jay tersena ni Marikwanang. Saan mo apampansinan? Numakitam ni nanam atuyang ako nam anauya. Ay sos, apay ngay? Anya nga apay ngay maray. Sa bali matan tinagturungan ni Kwarog at tersena. Kita ti panagnanamaray. Agpadadakin ni Uncle na akaslamay dugmam. Umay kumagumatang dito, ingam gaputan nakita na ka. Sa balin, tinagturungan na. Di ba iam? Ay awanan ti umay gumatang dito, tersinak gapukan ka. Dinak man pabasulan. Adda ka madngamin dito, anak ka uyaw. Kasano ak amakalako ngay no kasta? Angkal, niyanti ngay. Ay aglutluto iji kusina.
Naghatang kong tirikado ngay pagpagatang ni Antay. Imbagta din nakainuyaw ni Nanam Atuyang. Ijay sa bali at Rosina tinaggatangak ang kain. Jesus, agree rin ani kagawad ko nang. Nagdamat nga minijay ni Nana Tuyang. Ay na, bye-bye amon inteng. Kaya't mo ay akanayon latan ang mauyaw ni Kuwarog. Sigurado nga damay baga ni kagawad ko na. Kapitan, adaman la damagakan ka. Anyo day ta? Apay ngay asabali mo ten atersin at tinaggatangan ni Kuwarog. Kunakon kit adamagam day ta. Ije kumatersinak at tinaggatangan na. Kwa kano? Adan ni Marito yang ije tirsinam. Kit, di na kayat ti mauyaw. Kunakon ka. Saan na bali? Dumot ti gumatgatang iti tirsinam. San lang mo't ani Kuwarog? Ay awanan, Kapitan. Kabutang dati gumatang, gapukan ni Marituyang. Ay, ipabarangay kun sa ni Marituyang. Gapo itinakaro a kinauyaw na. Kabadong, dumagas ka man bit dito tersinak Apay Maray. Kabadong, bagbagaan man mat ni Marituyang, ta isardeng nan tinakaro a panaguy-uyaw na. Nakaro apan naguyaw po na Maray. Wan, amin nga umay gumatang dito tersinak. Uyawon na, iso asabali ti papananda a paggatangan. Day, jak amo day ta. Imbag ko man uyawon na laang katawan na pay mo ida. Ay madi talaga day ta Maray. Iso ngawa nanti umay gumatang dito tersinak. Amom ka di alim 5 pisos tinaglakwak itinagmalam gapo ko ni tuyang mo nga uyaw. Yeah. Magibabain ka talaga si Tuyang. Tapay manang. Amin ka nung agatang di tatersina ni Marikwanang. Uyawan. Amin ayaman. Amin ka now. Saan nga amain? Kung naking ka, saan ka nga guyoyaw? Padasag ka, ti saan nga aguyaw? Ay isardeng munday ta ko nanay. Awan ti maibaon ko nga umay gumatang, Maray. Iso asya kun ti umay gumatang. Ay kat nasaya at mat amaray, tapno makapagistoryata. Ay, imbag taawan dito'y ni Marituyang ita. Binagbagaan sa ngamin ni Kabadong. Iso asanin nga umay dito'y, tapno aguyaw. Ay, nasaya at mat no kasta, Maray. Adukat, ti kayat ko nga istoryaan kan ka. Ay, sige rugyamon. Sige, Maray. Amom ka day aja. Ay, Maribanang. Naa? Si Kamanan? Nangagkukag nga dakayat nga istoryaan ni Maribanang. Ay na, Marituyang, kunak no saan ka nga umay ita dito iteresena ni Marikwanang. Mabalin ka di asaan kat nakita ka. Apay no nakita nak? Mas daawak Maray. Boyongan kamutan. Anya! Pati boyong ko, madlaw mo pa'y. Sapay ang kiyad-kiyad ka, magnaay. Mangrugi ka manan nga aguyaw, Mare. Ay, saus! Puraw mo't amin ang dagita buok, Mau. Pati buok! Ay, osturaytan, Marituyang. Isardeng mo nga uyawan ni Maribanang. Mare, anya ka ditigatangam itayan. Gapo itirurod ko. Nalipat akong jagatangag. Ay, lagi pam Mare. Tapno adamag gumatang diti tersina. Ay, saan nagaruden amalagay tagkabawan? Na. Kita ngamin anay, puraw amin ang tabuok na. Takarkarwan na pa'y timanguyaw kanyak. Ay namaray, saan nga uyaw dayjay? Ibagbagak lang timakit kita. Agawidak man langan. Ay, Maribanang. Diyengay gatangam. Maray, agsubli ka! Kunamutlan asino. Ay, mas ad-adumat ti uban nangam siyak. Maribanang! Ay, nasaya at nasabat ka, Paribadong. Naggapuak ngamin iti tersena ni Marikwanang. Mapanak ko magumatang ang nagbabawi ak. Tainuyaw nak ni Marituyang.
Anya, inuyaw na ka ko na, Maray. Ay no, makaung-ungetak, pare. Talaga nasakit tinakam ko. Uray si ka kumari na, uyawin na. Awan nga ron tipilpilyan na. Amin ataw ang makita na. Uyawin na. Kunamatlan perfecto atao. Ay, siya kaun, ti dumaw dawat, iti dispensar, iti day tangay naramin na king kamaray. Ay, siyak, ti mababay. Ay, ipagpagapok lang amin kan kakot, pare badong. Namin anok may tabi nagbagaan. Ang jakman amaw, no ape anauyaw lata. Ay, mapadasan na lang ti mauyaw. Ay na, ang mga nuuray lagsangit. Ay, nasakit tumat aterik na no mauyaw, pari badong. Apay nga abungot ka kanyak. Imbagak lang nga do ti uban na. Sapay ulitin na pailay. Dinilaw ko lang jay dakal abuyong na. Nita. Apay, dakals. Basta pa naguyaw, dakas day ta. Aha, kunamla day ta tasi ka alaklakayan, anapon noon ti kurtrat tarupam. Amen, madlawaw. Anya, uray siya, kuyaw man. Kal, permiti kurseng dagita gurong mau. Sakit nagkarsang dagita dapan ti sakam. Adi mo pa'y mabugwan. Pwah! Ay, madya talaga ti ugalim tuyang ah. Uray si Kantay, inuyaw na kamot ni Nana Tuyang. Ay, win nga rod. Iso ang nagsakit tinakam ko. Kumarik pa'y mat nga rod ang uyawan nak. Iso nga ro da kaya atin na makita. Ay, anya nga ta, no uyawan tayo may. Diya kaya ti aguyawan tay. Takunan ni Uncle Kaw. Dakas ti aguy-uyaw. Ikan tayo mat ay iti pagnakman na. Tapno sumardengan nga aguyaw. Nalaingak mat kahit nga aguyaw. Ay, pagsangitan tayo man mat daya atao. Sige. Numaminsan pa makita. Uyawak mamay. Irantak mat nga agkita kami. Tapadasak man mat nga uyawan. Ang di mo ibagbaga kinangkal. Agungat day dyan. Kano day tamo ti plano nga ramidan, Mare. Uyawag mat ni Mari Tuyang. Ay, napanunot mo mat nga ramidan day ta. Wan awanan ti aggatang dito tersinak, kas makita mat, gapukan kwa na. Wan nga rod mapanda amin na iti sabali at tersena. Inabog sa amin na customer ka. Nalaing tamat kat nga aguyaw. Saan ka de, Mare? Nene, iso day ta sumuungat, Mare. Nagmayatan ti timing na. Sikati umuna ang manguyaw kan ko, Mare. Mare Tuyag, mabalin ti agdamag. Ay, bay amat nga agtugawak pa'y amaray. Tapno masung batak anaimbag day ta saludsod mau. Ay, damagak laang mat, no nagsagay-say kan. Tanay, kuso-kuso mat day ta kulot-kulot abuok mau. Sapay, anya dagita agtitin nag-aporaw dita abagam. Ay, sos, madlaw asaan kang agdigdigaw Marituyan. Guray kayo man. Pagtintinulungan dak samatan nga uyawan. Nag-lipstick ka nga agpaiso. Ngam saan mo mat abagay? Anya timako na maribana. Ay na. Ad-adda apim muskol dagiti bibig mo Marituyang anakangis-ngisit. Ay aguray kayo mo ta. Pagsaunda mag. Ay sana mabalin nga agsao ka. Tamabasa kami ka ni Marikwanang gapo. Iti kapig sa ti panag-shower day tangiwat mo. Wow. Reklamo kayaw. Nakauyaw kayaw. Kunamlan napipintas kayaw. Ala, ingka agreklamo, Maray. Kadwanda ka pa ano kayat mo? Talaga mapanak! Napanin nga agpaiso, Mare. Paypaysunan sa mati agreklamo. Kabayam anya ko ma. Napadasan nan tinauyaw, Maray. Wen oray la makalwa. Mabalin ti agreklamaw, Kapitan. Ay, wala. Apay, anyat ireklamaw. Mabalin ka di nga agsangit akpay. Na? Tama ka sang-sangit ang aminaon. Ay, sige. Agsangit ka lang ta. Ay, nagsakit
sakit ngamin tinakam ka. Ah. Gapo itinaramay dagiti ko kumare kanyak. Asino ako kumarin? Da kumari ko anangkan kumari banang. Inan-ano da kaya? Sinaktan da tiriknak. Oh! Pinagsinublatan dak nga inuyaw. Iso nga umay ka agreklamo? Wan, kapitan. Ay, nagsakit ti barukong ko anak ka nga giti pananguyaw da kanyak. Ay, dahito lang ti maibagak no di mo kaya ti mauyaw. Di ka uyaw. Ita, amo mo, no kasano kasakit ti mauyaw. Wan, kapitan. Aday wanda ka dagiti friends mo. No nauyaw ka. Ape, kaya't mo aguraan da ka. Ay, saan kapitan? Iso adi ka uyaw maray. Baday to. Napan ka nagreklamo ka ni parenteng? Gapotay inuyaw da ka, dagiti kukumaray? Wan, kukumari kida. Ngam isuda pa iti manguyaw kanya. Ay, rumbang lang day taking ka. Kunak man no isakit nak. Apay akasla na yun ang pay dagiti manguyaw kanya. Hindi pa ya, binagbagaan ka. Angam di kamot dimngag. Kanya nga ita, si kantinuyaw da. Masaktan ka mo ilagayam. Iso basol mo mutlang day ta. Gunggunam. Nay, ang damot ni Nana Tuyang asang nagsuksukat. Ay, may sakamot amang uyaw kan kwa na kwarog. Inuyaw nakgayam iday. Umayak gumatang sa anak nga aguyaw. Sigurado ka asan kan nga aguyaw? Sanon, iso asaan dakmeten nga uyawan, tamasaksakit anak. Ay, ka nasaya at amaray no isardeng mon ti aguyaw. Wan maray, binagbagaan nak nga may ni kapitan. Ay na Toyang, saan ka nga aguyaw, no di mo kaya timawyaw? Sigay! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni stasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Lakay ka na talaga, paray. Tal na ka man mit pare. Duan day ta sa rukod mau. Marigatanak nga rod amag na. Iso nagsarukudak. Day ta ti pakakita na talaga alakay kan, paray. Kita nga rod no adan ni kwarog iji paradaan tagpa ituludak iji barangay hall. Kano na panagaran, paray. Na, asino nga ti mangitulod kanyak. Sapay marigatanak amag na. Ay na, oh. Siyak kumaa. Sika na. Ayan na nga ti tricycle mo. Damat pamasahik kahit. Mano day ta kwartam di taya? 10 pesos. Ay, kurang Diyan nga discount ti senior citizen. Ay, awang kanyak day ta discount, pare. Ha? Sige, nanusa mo tag sa rukod ama panidya barangay hall, pare. Agurayak, ti pasaheros kaw. Asaan na senior. Tadyak kaya ti mangtay di ti discount. Punay kamatan ka ba dong? Kinatawaan kan inuy-uyaw mo ni Kapitan. Di mo matinlugan di ta tricycle mo. Nay, nangagmaw dagiti imbagaking kuha na maray. Adag dito tersinak apangipar paradaam di ta tricycle mo. Iso anang ngagaw. Puno matapilay ni pare Inteng. Lakayan. Masapol pa'y aya nga ibagamot. Nasaktan tirik nana Kaya't kung arot na masaktan tirik nana. Ay puunay kan. Ni Kapitan, oray agpilay-pilay. Nagagatlat ta, Kapitan. Ay na, agritiron. Talakayan, maray. Adagay ayam kanyak apaseros. Ay na, nagsiksi na balasang dayta. Nusiksi abalasang.
Alisto ka, mapan. Ngam nagpilay-pilay akas ka ni Kapitan. Di mo kayat nga ito loud. Why, umaya ko na, ding! Umaya ka! Panawakan, marikwana! Umay kaglogan na mes! Mano ti pasahe, aging ga ijay ili. No, balasang, libre. Balasang akpay matlang. Ay, kat libre ka na, adeng. No ngay aging ga ijay pagbuyaan iti sine. Ay, kat libre lata. Basta balasang nga raw, adeng. Itulod nak nga roden at tatabadong. Anya, tataba daw. Manong ko na mutin, Manong? Kat nadudwan tinabati ang ngipin mo dita sangwanan. Manong pailaan. Uray uyawin nak, libre ka lata, miss. Puraw amin nanday tabuok mo. Sige lang, uyawin nak, libre ka lata. Nagmayatan. O sige, aglugan na nga roden, tatabadong. Kunak, ano adda dito'y paradaan nyo ni Tatam Abadaong kwaraw? Sang nagparparada dito ni Tatabadaw? Tapay asaan? Ijay tersina ni kagawad kuanang ti pagururayan na iti pasahiros na. Kasta aya. Nasayat Mike no saan nagparada di tawi. Tagawan namin na pasahiros nga may aglugan di tawi. Day, jak amuday ta. Nang runa no balasa nga pasahiros. Nagalisto ni Tatabadaw. Pudno ka di day tangay bagbagam kwaraw. Ay napudnaw. Kasla itay. Siksijay balasang intulod na ijay ilay. Pilpilyin na ti pasahiros na. Babalasang lang ti kayat na nga ilugan. Ha! Agaluwad kanya, dayjay Abadaw. Agawid kan, Tatabadong. Ay, Manong Badong. Mapankag buya iti sinay, mes. Wan, iso nga rod adito'y tinagdisaan. Mabalinti sumurot king ka ngagbuya iti sinay. Ibayadan naklakit di. Ay, katwa na. Adapay merienda na, no kayat mau. Mapantang roden, Nagswerte akaw ni tangal daw. Uro nagpipintas, ti pasahiros ka. Apay nga itakala nga sumangpag, Badong. Kit napanak nagpasada. Basta din ti sa ludsud ma. Rabi ikaw na yun na nagaway. Narigat nagpasada ita. Awal pasahiros. Ala, iyawat mo nga roden jay boundary. Kanya boundary. Nagsaritaan tamad nga agpasada kay ti tricycle. Ngam, naskan nga itad mo kanyak jay boundary. Awan ti boundary. Na, apay nga awan? Ha? Di nakman luklukwan si Kabadaw. Awan nga raw, di papilo mo kiday. Balasang kanuma nga men, ti iluglugan mo apa sa hiros mo. Nagko na. Amin to mga mingi bagbagada king kagapatpat yan. Balasang nga raw dyan nagpara, daki di ilugan ay. Ha? At dala maamwak akalukwan nga aramidam makitam. Awan nga raw, kalukwan nga ibagbagam. Awan ti boundary, amay tid cooking ka. Tawan ti pasaheros. Itay pa'y laabirbirukan na kanya angkel mo, kwarog. Apay, antay. Agpaitulod nga rod kan ka ija papanan na, nagpilay-pilay lata. Irananan tumit nga minti agpaitulod no mapanak agaram. Ay, inan-anusan na tinagnaan na pan ija barangay hall. Siyempre, unagpaimot ati agaram, tanay. Agtapos man ang titawan kat baro aklata. Ay, nagpiksa mo ti panagbusina mon pare. Anyat problema aya. Kaya't kung arot tiyag busina itinapig sa paray. Nakapaigid ak lang arodon kag busina kapailaan. Kaya't kalanga businaan paray. Ta nakasarukod ka magmag na dito igit ti kalsada. Lakay kan. Ay, ilugan nak man nga rod. Nagpilay-pilay ak nga rod. Apay, saan pa yan na imbagan na yan? Dahil tasaka, manasakit. Nasakit lata pare. Ay, pasensya ka na. Ta, dahil tricycle ka, pang balasang unlay. Ay, maditikas ta Nagpilpili kamitan iti ilugan mo. Diyan nga rod ka tagilugan iti lakay apadam. Nay, nagparpara man ang balasang. At dan pasahiros ka, balasang. Panawan ka pa'y paray.
Kamot manan? Ay na, sika talaga Manong Badong. Nagkita taman na. Mapanak ko maijay ili. Ay, kat itulod ka na. Libre manan. Kunaking ka, basta napinta sa balasang akasking ka, libre. Agluganak nga rudan. Sa dino nga, iti pangituludaking ka, ateng. Mabisinak kat. Mga restaurant ako man. Ay, uray siyak, mate. Mabisinak. Duwatan amang restaurant. Ay katuan no kayat mo, subuan ka pa Na, hinta nga ro din Nagmayatin ngay, no kasta. Nakitam di balasang nga inlugan ni Kabadong, Maray. Wen, Maray, nakita. Am-am mom dayjay abalasang. Jak nga ron am-am mo. Tai tala ang makita dito barangay tayo. Uray siya nga rod, Maray. Jak mat am-am mo. Sino nga taday jay? Dayjay manantay balasang nga inlugan ni Kabadong idikalman. Aya, Kasla kay kayat na nga aglugan iji tricycle na. apay nga ta, Maray. Anya nga iti panagko na Maray. Naskan ka di nga ibagata da iti kan ni Mari Tuyang. Ay, aga pa danto. Ay, makabasol tapay. Kano nakapilpili iti pasaheros dayjay akabadong. Wen nga rod, Maray. Di nakayat nga ilugan ni Inteng. Dayjay kit di abalasak asaan na nga ammo ti kay kayat na nga ilugan. Kat ni Inteng nga agpilay-pilay. Saan na akayat nga itulod? Wen nga rod Ay, sikaman kit di Maray. No ipulong tan kan ni Mari Tuyang. Bye-bye antan sa langan ama diskubre ni Mari Tuyang. Wen saa? Narigat nga agpaiso ti makabaso Maray. Nagda-tricycle yung kinitata ba daw? Yung da ito yung mat-tricycle, kuti kaya't mga pagluganan. Amumat ni tatam abadaw nga agudo nga kita. Ngam awan mo, dinakmat umay alaon. Ay, malagip kaon. At napinta sa balasang ngayon tulad na itay jay ilay. Balasang manang. Una na, napintas nga adayaw nga itisi ka. Misigay, itulod na kun ijay ilay, kwaraw. Bareng makitak ijay ni tatam abadaw. Ay, wala. Tumay ka nga rutin naglugan. Nay, Inteng. Mayun unat mo matanday tasakam ang nasakit. Ay, uwan nga rod. Ay, mayatin. Kat, saan mo sa amot na nakasapulan ti sa rukod mo? Eh, saan ang tawan sakit nanti sakak? Oh, nasaya at mo't no kasta. Tapno saan kan amarigatan amag na amapan ije barangay hall. Hindi nakmakantsawan ni paribadaw. Ipakitam kan kwa na, asaan ka pa'y alakay. Eh, lumakayak pa lang mo. Ay, katuan Ay, kunamlan asino no kantsawan na kadayjay akong parem. Eh, padasak man ti tumakdar nga awan sa rukod. Oh! Uy! Ne. Kabaulamon at talaga Ay, saanin ang nasakit ti sakak? Kabailak pa yan ti kumugtar. Oh, nagdakilmat ng tisubong Manong Badong. Mabising gayam to yung manong mo anatarakay. Sa bagay, si kamot kit diti agbayad iti ado nga in-order ta diti restaurant. Asinaw tagbayad! Tuyang! Ha? Asino day taapakat? Ay, kwa. Iso ni nanangkaw. Kanya! Ay, antig gayam. Saya atom tagsaw ba daw? Ay, asawa ka dahing. Ay, panawan kayo nga rodan dito. Ay, saan nakapanawan ames? Ay, Tapay asan? Asino day di ababay? Manyang agpay so tinagan na. Ayang mo nadamdamagain. Isumat lagayam nga awan mayaw awat mo a boundary tadagas gastosam. Ay, di na mo itong tandito yung restaurant na. Tanagado ti tao di tayo. Ayawan bidang kaw. Lok-lok kwam ti asawam. Oray man pa'y mabainang ka, salbag kalaklakayan! Ay, bigat gaya mo na. Oh, apay abim mangun kan.
Uy, sa bigatay. Nangagkaw, yung taraok ti manok. Maturog ka pa'y. Apa paturugan na. Mapana kagpasada na. Nagkunang pasada ka. Yung tricycle ko nga raw, agururi ijerwar. Saanan ang mabalay ng pasada ka? Tapi asaan? Ay di nakmanulawin si Kasuya. Siya kong tagpasada. Anya? Sika? Katwan, nga main, awan aramidak akalukwan. Saan ka tuladan, apuro kalukwan tar aramidam, kabayatan ngagpaspasada ka. Paraw, mabalin nga iparadak mo to'y tricycle ka, o dito'y paradaan niya. Ha? Ayan nga ni tatabado nga gidrive dita tricycle niya. Awan. Imbagak nga agyanan ijay balay, siya kong tagpasada. Mayat ano kasta? Na, anya ti pagmayatan na. Kasanaw, amin ababalasang nga pasahiraos, agawon na nga ilugan iti tricycle niya. Saan itan ko araw? Amin nababalasang apasahiraos, kukam amin nun. Wow! Awanan ti kaagaw mo. Nagmayatin ngayon kasta. Sigurado nga ro da makaasawa ka. Wala, inakalaan ng tricycle, taumay kun iparada, tapno makaurayak mo iti pasahiraos. Sige, uray si kanti pers iti pila. Inteng, mapanan agpasada ni Kwarog, agpaitulod ka kadikan kuha na. Ay, jak masango nga itulog ni Uncle ka, wantay. Apay nga adi mo masangaw. Mapan ko nga itulog dyan, arar makabalasang iti pagtrabahuan na. Ay, bayam nga ro din Magmag na akon. Isupay nga exercise ko. At damot ni Nana tuyang agpaspasada. Day tricycle na nati paglugahan na manggay. Sa payawan kwartak apagplitik. Ay, katno nga'y libre. Kano ni pare ba dong? Di na kayat nga agilugan no awan kwartam. Ninto ke marito nga. Kapitan, umay ka naglugan. Ay, ne. Si kamo gaya marito yan. Umay kan, taitulod ka dita barangay hall. Saan ay? Pagpag naaklangan tawan kwartak ita. Inalang amin ni Kumarem. Ay na, kapitan, libre, basta sika. Iso nga umay kan. Nakaado ka siguro iti pasahiros mo niya. Mas ad-ado ati pasahiros ka, niba daw, ta sa anak ngamin ngagpilpili iti ilugan ka. Lakay man wano bakag, bungal, to Paul, ilugan ko lata. Ay, mayat day ta, maray. Ay, mas kayat da ka apagluganan no kasta. Ay, paray, anyat araramidom ngay. Damagang pa lang. Magitkitam lang aruding aglablabak, pare. Huwag nga. Kapay nga aglablaba ka. Sapay nagado. Nituyang mo nga aglabang ay. Isaw tinapan nagpasada. Apay anabaliktad mo tintilubong. Ay, di na ka mapagtalkan, pare. Ada siguro inaramid mo abasal. Malatalabsan ka ta mapanak ije barangay hall. Siguro ka man, pare. Saan ka mo na nakasarukad? Naimbaganan ti sakak. Ure man agtaray-tarayak. Ay, itulod ka pa'y kumaidya barangay hall kay. Saanin? Kabalak ti magna. Laki di. Aglaba ka. Sigurado asaan la aday tati impaaramid kin ka ni Marito yan. Uwin nga rod, pare. Agasam taglampaso akpay ngay kanaw. Kas kadag karay. Ay kasi akbat, pare. Ay, tatabadong, agaramid kan tumat ngamin iti kalukwan. Iso ana po ka, ti panagtalak ni Nana Toyang kaka. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540
Ganda ito ay nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Inteng! Ay, asino aya, di ka na yun nga agpataray iti motor na iti rabi ay. Makatitiling. Ay, ni kano pari badong. Ay, Adda kano ginatang na asigundamano a motor. Iso ti kanayon na apatarayan nga uray rab-rabi eh. ay agraraman apare ba dong. Naadaan lang iti segunda mano ang motor. Kunamlan are iti kalsada. Wen nga rod Ipalastog na matan ti motor na. Uray kumaa, no dinagnisit ti rumwar nga asok ti tambutsona. Ay, baga akto no akita kami. Amo na mater aramidan na. Di na pa'y ilabas dito asidag ti balay, tapno saan amasita. Saan nga iti amin agundaway, kat makalise, dahi apare ba daw. Anya ngay nga rod ti aramidam, Baga, saan nga agpataray ka na yun iti rabrabi eh. Amo na nga oras ti panaturog. Uray ko ma, no saan ang naariwawa ti bulok ang motor na. apay impeng, anya ti aramidam, aldawan Apay di mo makita nga agsilsilpunak. Na, anyat orasan, day takat silpon ti into naram. Ne, apay, anyat problema. Ay, agkabaw kan. Mala daw kan ija barangay hall. Kababain ka dagiti tattao amang ururay kan ka ijay. Si kadag kabaw, dungo. Anya, pag ko na amasyak ti agkabaw. Eh, anyat ti aldaw ita. Kita am ti kalendaryo. Ha? Ay, Domingo mat gayam. Isumat lagayam amayat ti sisikawilam. Ay, inakman nga rod makimisa. Ay, awan mo. Nalipatan mo tal daw. Ay, ibagam to kan ni Kwarog. Ta itulod na ka. Iti motor na, ha? Apay no si kangaminan. Amangan mat no agpasada ni Kwarog. Mangtad ka man kayo iti gatang ko iti gasolina. Saan nga gandar ti motor ka? Awan kwarta. Adaya inted mo kanyak a kwarta. Ay, kasano nga rodin nga eh. Sa payagpatarayak kumamanay. Di ka la mabain. Pataray ka la, pataray. Nakaungungor ta motor mo. Katawaan da ka. Apay kumakatawaan da. Ay, umapal da kay di tawan motor da. Day takat sigunda manon a motor. Ti apalan da. Wala, mangtad ka kay day. No, day duldulin mo a kwarta. Awan ko naklang arudan. No awan ti gasolinam. Danom ti paggasolinam. Kanya, danom. Mabalin na yamay. Ignorante ka talaga. Anya mo ti kaslako, wow ti ungor na ang motor alimabas. Ay, makapakigtaw. Ay, anya pa'y ngay. Jay imbaga ni Inteng nga ari-ari ti kalsada. Sino nga ari ti kalsada? Ay, asino pa'y ngay no din ni pari badong. Manipod addan motor na. Kanayon nga agpataray iti kalsada. Isuka di ti gimatang iti daan ang motor ni Kajaw. Wen ka no, Marey. Sinukatan na iti anak ti baka. Sayang jay baka. No ila ko nanto, kalpasan ti sumagmamano a bulan. Mano aribo ti mapaglakwan na. Ngamjay motor, sumagmamano a bulan, goodbye. Iso nga ron nga inlako dati motor, tadaanan. Kat ginatang mat adagos ni Kabadang. Win nga rod, Marey. Mala, ay. Anya ngay nga rod, nukas dyan ti pakaragsakan na. Ilisim man takarag-karag at tricycle mo, Usip. Sino naglawat pangipagnaam tatabadong. Apay nga ilisik. Apay, di mo makita. Alasong-lasong dita. Ha? Imbag dita nang iparkingam Ta, saan nga abot-abot? Talaga mo't adita ti paradaan.
Saan mo't nga rin mabaling nga iparadak ti tricycle ko, di ta kalsada? Ilisin basay, ta ipagnak, na ito yung motor ko, di ta nang iparadaan. Nangalalamit ti kastangay, tataba daw. Ilisik ti nakaparada at tricycle ko, tay pagnam ti motor mo. Padung para kun nay, di mo pa ila ilisay. Padong para man, da pagbayad mo. Nakaparada, padong para. Nadamag ka. Nagsubang kayo kano kani pare ba daw? Basol na ngaming kapitan. Ay, di mo patpatulan da jay talakayan. Ay, pasensya kan. Ta si katag kabanwag pailaang. Wait. Rumbang ka day, di pakpakita na. Kain ibagbaga na. Nakaparada lang ti tricycle ko, iji nagparadaak apag naan ti motor na. Ibaga na nga ilisay. Nya nga day jay kapitan. Di imbagam ko mga iti kalsada ti pangipagnaan na tapno ayos na. Isumot ti imbagak. Ngem, lasong-lasong kano ti kalsada kap. Ibaga na pa'y apadong paran na kano ti tricycle ko. Ay, ada nga ron samsamantong na dadya akong paray. Pa'y akas nga tati pa nagrasrasod na aya. Ay, no saan laalaklakayan kap, pinatiltilakaon. Imbag ta pinasinsaak. Ay, husto, tinaramin mo usip. Di mo kabkabilan, wano patulan ti lakay. Tabad! Apay asirig-sirigam day ta motor mo ba daw? Wait, tapabaliwak ti pintor na. Tamnuwag lang nga abaraw. Oray tapalam iti pintor, nudaan mo ti makinana. Nangisit pa'y ti rumor nga asok na. Kano pagandaram, nagpigsa ti rungaab na, kaslakuwaw. Anya, ayag tal na ka man tuyang. Di mo yawin ti motor ko. Imbaga, tanda motor ko, ngam ti awan. Sayang jay baka nga insukat mo dita. Nakitak jay baka nga inwayway da, kat naglukmag. Nagmayat ti pamagina, ngam day ta motor ngay. Kalatlatay. Iso nga rod a pintura, tapno tumarakay, akas kanyak. Ngamita, karurupan pa lang. Ngaminton mapintura nain, karup-rupak taon. Purak to, pay day ta motor. Maray, umutangak man iti buggoong ma. Bayadak to no makalako ak itinatang. Kaawatan amang bayag. Sakan to makabayad. Takaimulmula pay laang tinatangyaw. Agalos ka na, Maray. Bayam, tano adda kwartak, itad ko adagaws. Ay! Anya ka di ti parikot mo. Parikot ko ti motor ni Badong ko, Maray. Isukit din ti urnungan na. Paggasolina, ken pagpatarimaan na kano, kas kada pagpapintor na. Anya ngamin tinaknakan ni Kabadong. Tas sinukatan na dayjay a motor. Daan kanumot ngamin dayjay. Jak man amoy ti dayjay a Badong. Jak mo no anya tinapampanunot na. Maray, kasibsibot mo't ni Marito yung anak kami suot. Anya ka di ti makagapaw. Kasoron na ti motor ni Badong na. Dila ka no motor natin ento na rin na. Kat iso tinagsubangan da kan ni Tanod Usep. Uwan nga rod ka na, Maray. Ay, unay kat ni Pari Badungan. Kaslag pampanunot nga ubeng. Imbagamon. Iso nga agab aburido ni Marituyang. Ay, nalabit akanayon nga agapada. Gapo iti dayjay a motor. Day tamo timbaga ni Marituyang. Awan pa'y kano igatang na iti bugoong. Iso nga inutang na tinala na itay a bugoong. Iso nga adda kalintagan ni Mare nga agpungtot kan ni Pari Badong. Imbag ta nagranata, paray. Apay ka di paray. No kayat mau. Intag parte iti manaw, iti palay. Umatang kamutin iti arak kapag sangwan ta paray. Manok ko ng paray. Ay, native ka di. Una paray. Nalukmag nga upa manaw. Ay, sige. Tamang ibaunak iti gumatang iti arak. Ay, umuna nga ro din iti palay paray. Tinag partyo ng di manaw. Sumarno kayong taon kani usay. Eh, sige paray. Apay nga may kayo diti paradaan kap? Ay gumatang ka iti may sakes a serbisa. Ito iti igatag mo Ni? Sa dino ti paginumam?
Di ka pa agawis mo, Kap. Umay ka. No maisang pet mo ti arak. Umay ka, Mag. Sige nga rot, Kap. Umayak. Sa dino ayan. Di balay ni pare ba daw? Agparte ka no iti nitip ama daw. Ijay magayam. Diyak umay. Mga no, agsubang kami manan. Saan? Imbagak nga umay kami. Tas ikati gumatang iti arak. Kanyang iti ko na nakap. Uwin ko na na. Di awanan, ti sakit tinakam-nakan ka. Nay, anya ti lutlutaw. Nasaya at mag. Nabanugak ngamin ang naggapoy di bangkan. Pulutan mi daytoy, kada parinteng. Tapno din nakpagungtan, may papaniti motor. Motor malain. Aramidem ti amay, gapoy ti day ta dungdungwam ang motor. Amo ka di day ta ang motor, ti mang dungukan ka, Saan ka kadi asumanaw? Unay ka daytoy na ya. Asino ti saan amasuraun? Imbag ka day ta ang motor, ta ikagumaam nga ipaay ti masapul na. Amom daytoy motor, mabalin ko asakayan. Kahit maidanon na, ijay ilay. Ang si kangay, mabalin na ya, sakayan ka, mapan ijay ilay. Awan mo ni Marituyang, paray. Mayamon nito yang paray. Kanayon, marurod kanyak, gapo iti dayjay motor. Paray, anyak napatpatagan ka. Ni Marituyang, wano ti motor. Sikaki, di mo't paray. Agdumamot ti itad ti asawa, kan ti itad ti motor. Ang maminsan, naimimbag ti motor, tahad di nakapapaan paray. Ang nituyang ka, kanayon na nga pain. Lukas te, napatpatag nga ron at motor mo. Jak man mo paray. Pakabwasulak ka day, no kasto ti marikrik na. Kuano siyak. Awan makaartap iti kinapatag ni Banang Dungaw. Isupay lati kapatgan iti biyak ka. Agkaukan, tamangan tanto yan. Paggawam ta motor mo. Nangagkaw timbagam kin ni Kapitan. Anya kumatinangag mo ngayon bagakin ni Kapitan. Sa lodsodam di tabagay. Saan kat asyak ti pagdamagam. Ang kakidiyagaon tamangantan. Nanganakaw. Paggaukay ti kanam. Di nakibaon-baon. Nagalas kita ramid mo. Naalalas pa'y ti ramid mo. Agpada kayo iti motor mo ang naalas. Dita ka man langaw. Anya nga tati pagpaspasog no danday siya bakitan. Manaw mitay. Sa kayak man kidi da ito'y motor. Kagpatarayak manay, kalsada. Di na konsitahin ni parinteng. Tapi nagpulutan ka, niti-niti ba manaw. Ay na. Ay no, mahiyatin tikas to yung pataray iti motor. Nagganas na talaga. Ay, papartake magpagtitaray na. Ada bumalasi wakigaw tinuan. Ilisig masay. Ang diretso ba tinitipang di motor? Awan preno na. Intay arayatan di pare ba daw? Natindag ka no iti igiti kalsada. Ingka ibaga ka ni Marituyang. Usay, wala pa. Umuna kay Jayang. Tapno maarayat yun ni Tata Badaw. Inakmat ijayan ni Nana Tuyang. Ingka na tapno mapan kami matin. Kaasin ni pare ba daw? Mala, mapana ka Kapitan. Kasanukan. Intapwak na kamat, jay dungdungwam ang motor. Sinalbag ang motoray. Bulok mo gamay. Diyak mo na iturungay. Dayta ka di pa'y motor mo, ti pangipanam iti amin mo, ti dongdongwam. Saanan to yan. Si kapay lang, ti kapatgan. Panakman iti ospital to yan. Sakayam ka di pa'y dayta motor mo. Saanan to yan. Iso asuray. Tatabadong agnakum kan. Di mo isukat ni Nana Toyang iti motor. Ala sigay. Dinan tinagdipusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika.
Direksyon, Furchi Puklay. Musika, Dante